Stavi na tako, reći na ovo. Rekla se znači, rekla se ovim ljubom se tako. Čekaj, ti imaš kako? Sa ovo kako ste? Ćao! Uđi, ođi, stani tu i tu, tu i tu. A ti snimi? Snimi njega što je snimi. Samo ovo vječno to staviti. Ostavi. Evo ovdje. Ja, ne možeš. Evo ovdje staviti, na njegovu makicu. Vrena neki snimi. I snimate. Kad on dođe da skida, treba ga. Hoće li doći? Snimaj. Snimam. Ja nekad vam njega snima. Pa znam, a čega? Čekaj. Ili očeka da mi pođe. I ovo je djevojčica. Hoći spolja. Spolja snima. Nemamo nije više, ne? Imamo. Dosta, ovo je sasvim dobro. Ćete uđi. Bravo. A ja sam za to rekla, trebalo je s ove strane, malo nazna vrata kako neće izlazi, jer neće si vidjeti. Ja sam za to rekla, stavi na ovaj, dajte. Željki, doći ovdje. Šete se tu. Čekaj, stavi se da. Dragane snimaj sve. Snimam sve. Samo pogledaj, stavi. Samo. Gdje uteče? Ono je što mi je prijetio. Kako red, kako da se čuva red u radio televiziji, on će mi napolje pokazati pesnicama, a ne u radio televiziji. Ćao, još dobro ti. Evo. Kako prođe ona zadnja bez kartice, da se ulica. A nula radi. Da. Dobro. Snimim da što? Sad ćemo da idemo direktno na dokaz. Vrati je neka nosi karticu ili neka ti se ja. Nikoga ne smiješ pustiti bez kartice, nikoga. Slobodno je radi. Čuješ lijepo što ti kaže? Bez kartice ne smiješ nikoga pustiti da uđe. Nikoga. Kako? Kada je 12 nema kartice? Nekoliko dana nisam mogli kartice. Jedan dan ne smije. Morate odati specijalnu propusnicu. Radi kako treba, jer će se brzo sve mijenjati ovdje. Pa tako, pušti ti, samo da... A ja ti znaš, moj odnos je tvoj dobro.
Bolje mene poslušaj, no kriminalci. Bolje će ti. Na sve ti treba. Kako si? Što bilo? Šta? Isključi to, Pajki. Pajki, isključi to. Isključi to. Smeta mi. Što reče? Stoje više, bre. Ja sam vam jednog puta rekao da ovdje može da se sastavi, da se vidi šta se ovdje radi. Da se to se snimi. Došlo je vrijeme više da mora da se rešava problem. Čuješ ovo? Ajde uđi ti bez kartice ako možeš. Ajde uđi ako smiješ. Dosta više, bre. Evo je Vaj došla sad. Ajde vidimo kako će uđi. Treba samo pusti kako je uđi. Čekaj. Ona je već kada ti dobro. Sa skočkom. Kako se zove, ko uči za mene? Stojanović Nebojš. Nebojš. A da 35 godina radimo ovdje znam ih više u... Ja sam završila fakultet kad svodi Ma ja, beznačajna imena. Ježi još više, bre. Ja te ušte zaboravim. Neznalice je, no moć, hoćeš i pa. Drugi pokuš. Nećeva. Niđe ovo, došlo je, bre, nema srednju školu, a nama ljudi ovdje sa srednjom školom 1000 evra, a nama ljudi sa fakultetima ovdje koji ne prihvataju ovaj način razmišljanja i ovakvog direktora ne mogu imati 100 evra, ba? Ovo je došlo i 4000 evra. Če to ima, bre? Če to ima? Klasičan konflikt interesa čovjeka prihvatiti za direktora. Uništiti jednu firmu da ne znam ovdje uništavati. Neće ovdje uništavati. Kompleks, interes, ja ne volim te strane reći, reci kriminalac, reci bandit, da te razumije što pričaš. Reci li okruži. Mogu ja sad napravim tako da Ali uči da treba na oglasne table staviti. evo, samo sam rezervila da prvijesti. Nemoj sada da stavim tačno, da kad je tako Imamo počeo, stanovi u završenju najbolje. Što je? Izašli su jedna. Nisam te čuo, što je? Tako to tumače, znači, dobro, dobro. Sloboda razmišljanja, Dobro. Zamisliti koliko je važan dokument pogledaj ove poslanike u japanskom parlamentu i u kineskom su porno filmove gledali i morali su da podnesu ostavku. Možeš misli to? Vidim da Šta hoćeš da si? Znači je, nikad. Alo, kako si? Dinatni izlazi. Dobro, sad nije moment. Vidimo kako će da kaže, šta će da kaže. Ali evo, predsjednik savjeti ne razumije vizije rada ove ulice. Ne razumiješ. Ne razumije vizionara. Bilo vas je već previše. Dobro, a šta je sa još jednom nekom... Trebali smo da neku jednu kafu, radi RDC. Hoćete li agresem piti kafu? Radili čaju RDC. Ko? Ne, radi. Hoćete li čaj ili kafu ili nešto ovdje da pije? Ne. Ne čaju. Ima u tu. Evo kako. Slušaj. A ne, to sve ove do protiv. Ove do protiv. Pametiji sasvim. Pametio, ovo Neće prolazi. sam više da... A što mi dođe ovaj?
I tako će biti tu. A sam si Mira. Molim. Ćao, Vidi što to sedmice. 5 sati do se to. Žalila i palila kad je bilo sa kočom palom. To je bilo više nego kasnije. Đuš, opet je. Evo čironjice, evo ono što moramo dobro da... Maja, zvala Maja. To ti moraš da pripremiš za jedno. Nije ništa ovo bilo iz Slovenije, no? Vidiš, kod njih pada